Después el serie de kidnapping, bombing incidents, matanza y cortada de pescuezo con mga soldado, civilian y mga cautivo, y otros actos de barbaridad ya comete mga miembros del Abu Sayyaf Group, el presidente Rodrigo Duterte ya habla que hindi kriminal mga Abu Sayyaf. Durante el su mensaje na Hari Raya Eid al-Fitr celebration, si Duterte ya habla que hindi ele ta incluir con el ASG na kriminalidad, y ni una vez no ay ele habla que estos mga kriminal. Según pa con Duterte, yaase este clase de mga violencia el Abu Sayyaf Group por causa na fallao promesa del gobierno con el grupo. Según con el founding president del Crime Watch Volunteer Saniboy Jalani, maskin onde ángulo mira, claro el acto de criminalidad yaase mga miembros del Abu Sayyaf. Debe según pasa na proseso legal el todo cosa yaase mal acto mga ASG, aber dale justisya con mga Kenya muri, iya queda viktima. When someone commits a criminal act, therefore you consider him as a criminal. So for several occasions in the past decades sa kunese, we witness pakilaya el mga Abu Sayyaf mata ko nali ilang mga kidnap victim. In fact, manadaya kanila ya kurta el pescuezo. So these are criminal acts. Ete mga akto de barbaridad. Makin onde patukol na sa mira, ete akto tedal mga kriminal. So perhaps baka at that time siguro baka he was just taken out of context na dis yung mga pronunciamiento. Na asunto de negosasyon con mga alto líderes de ASG, que plano del nuevo administrasyon, si Jalani habla que hindi mas efektibo el peace talk. Hindi na según resolve el peace talk na problema de paz y orden na Mindanao. El cosa debe según hacia la administración de Duterte, amo para mancuento con el ASG y manda kanila rin din na gobyerno y militar. If the talk is about their surrender, why not? But of course, when they surrender, just the same, si cosa culpa sila ya committed, bigat sila kunin si paka. They are responsible for it, therefore answerable for it. So meaning to say, whatever sila ko sa ase, hindi si pwede blakayan, pisto kita libre sila. Considering alam mga Abu Sayyaf, they have no ideology. Taas se acorda el Crime Watch volunteer con el nuevo administrasyon para no olvida con el mga estranjero yaman kidnap y amuri na mano del Abu Sayyaf. Este dale mal imahe con el país na otro mga nasyon y posible mas graba si hindi dale solusyon. Además, ta respeta según si Jalani con el cosa ta cree el presidente Duterte, pero optimismo siempre le que él puede resolver el presidente problema de paz y orden a Mindanao usando con su estrategia. Cristal Almonía, Dateline Zamboanga.